mmoja wao wa madereva na wenye wanaoni maneno ya hapa mahali tumekuwa tumekaa kwa muda mrefu, lakini kuna vitu tumeona hivi karibuni vitatusumbua. Mara ya kwanza, kitu ya kwanza kikubwa sana na ya chaibu kabisa ni sewerage ambayo imetoboka hapa na inatusumbua sana. Hii ni ugonjwa tuko naye hapa, sio kitu ya kuficha. Hata mkiangalia pale, ile ni sewerage imetoboka pale. Ya pili, hii barabara inatengenezwa kutoka Nyamataro itaenda daraja moja. Tunajua hapo wakishaanza kutengeneza hatutakuwa na mahali pa kuegeza magari yetu, hatuna parking na ushuru tunalipa. Kwa hivyo sisi tuna appeal kuanzia hii tarehe ya leo, kama county government haitatuonyesha mahali tutaweza kuegeza magari yetu vizuri. Ya pili, kama hawajakuwa tayari wafunge sewerage, hatutalipa ushuru, tutakataa kulipa ushuru. Na sio vizuri tuanze kulia tupatie mahali ya kuegeza magari na county inajua tunalipa ushuru. Hiyo ni kitu tunataka serikali ya county, governor wetu na wengine wale wanahusika watupatie mahali ya kuegeza magari kama watashindwa kufunga sewerage. Sewerage ni kitu kinaweza leta ugonjwa hapa, watu tuare hapa tukufe bure. Sasa tutakuwa proud na serikali yetu ya county namna gani kama tuko na shida kama hii. Hayo ndio mambo tunataka, tuna appeal serikali yetu tuangalilie. Kwa nini usia chama?